hupanchik aylichishita charishpa kapashunchik Apak TV ukumandami kutinlla shamushpa kanajupanchik kay chusku niki rikuchiwan mashi Anita imanallata kapanchik alichishi mashi Azucena alipacha kapani kikinpas ali kashpa suma kapanka shinallata kikinkuna wasipi rikun mashikunaman sumak napayta kachapanchik kaypimi kanchik kutin kay warmikunapak rimanakuywan Warmikunapak Inti Raymi nishpa shutishishkanchik kay pachaki pikiapitata charinchik Azucena shinami kan mashi Magdalena Fueres payka kalera ayllullaktamantami kashpa kapan paymi imashina ñukanchik warmikuna kay Inti Raymipi wakinkunaka tushushpa mana tushushpa rurashpa o mana rurashpa ima kanajushkanchik chay hawami rimarishpa kanajuripanchik shina kashpaka tukuykunallata convidarishkami kapankichik kay shallata pachagukunapi kikinkunawan paktalla yalishpa kankapak shinami kallarinchik Azucena ari chusku chunga uchilla pachagukunatami pakta karipanchik nachu shina kashpaka mashi Magdalenawan imanallata kashpa kapanchik alichishiguta charishpa kapashun yupaychani mashikuna kayman convidashkamanta alilla kapani mashi Magdalena yupaychanchik kutin kaypi kimi rishkamanta ñukanchiwan pakta ña rimakrinakujimanta kay Inti Raymimanta shinapash kaynanimanta ña rimashpa shamunajushkanchik shuk warmikunapak yuyaymantapacha imashinami kay Inti Raymipika yalinchik warmikunaka chaymantami kikinta tapunkapak munapanchik imashata kikinpa ayllu llaktapi shinallata kikinpa wasipika kay Inti Raymitaka yalinkichik tushupashkankichik manachu tushupashkankichik tushushpaka imanallata kapashka chaykukunata shabuta ñukanchik rikunajun mashikunaman riksichishpachari ali kapankiman mashi Magdalena ari masigo bueno ñukanchik kay Inti Raymimanta tushuypartimanta cierto ñukanchik como warmi tushushpasamushkanchik watan kay último punchapi nishpa tushushpasamushkanchik kunan nishun nachu tushuspa kanakanchik kay llaki unkuykunamanta kaykunata shayarishkanchik mana lluksipashkanchik kay pueblo ukuman ñukanchikpa costumbre kan plaza Kotakachi chay hatun plazata hapinata chaypi tushunata shinapash kay wata nishkanchik como warmikuna mana lluksita ushanchik imashpa ashtawankarin ñukanchik ayllukunapi rikushpa ñukanchik wawakunapi rikushpa kay millay unkuykuna ñukanchik wawakunaman ñukanchik ayllukunaman chimpachishun yuyaykunamanta como warmi al menos mana nishpa nishkanchik shinapash washan watakunapika tushushpa yalimushkanchik imasha nishpaka nachuharikunaka millay yuyaykunawan shuk pindiciari yuyaykunawan llukshikta y shinallata ñukanchik alpakutapish ñukanchik manta como warmi ashtawankarin mishushimipi nishpaka armonizashpa sakinchik nishpa kaywanka tukuchik kashkanchik y ñukanchik como warmi ashtawankarin kushilla kutin shuk etapaman yalinkapak tushushpa shamukapashkanchik y shamushka ñukanchik ayllukuna ayllu warmikuna entonces shinapash kay wataka mana nishpa kidaripashkanchik como warmikuna shinapish llakta ukupika manachu tushushka kapashkankichik o tushuripashkanchik porque wakin llaktakunapi Kotakachipillata rikupashkanchik tushupashkami shuk shinallata tushupimanka tal vez wasi mayman tushushpa ima chayaparkachu nachu chayaparka imashata kaparka ari kay hari taytakuna o sea tushushpa kashka llaktakunapi cada llaktapillata bueno kikinkuna riksipashkankishi o yachaparkankishi kay unorkakpa asambleapi nishpa kidariparka mana tushunkapak pueblokupi shinapash cada cabildo cada autoridad comunitaria kidarka imasha llaktapi katinatapish ima yuyaykunata churanatapish shinapish wakin mashikunaka mana nishpa nin wakin mashikunaka kutin llaktapi tushushunmi nishpa ima kapashka tushushpa yalimupashka wasikunaman chayapashka wakin warmi mashigukunapash mana nishpa nishka wasikunaman chayachunpash wakin mashigukunaka chaskishka mikunawan ima karashka shina kashka nachu ñukanchik ayllukupi shinapash kaypika warmikunapash wakin kuytsa warmikukuna karin tushushpa ima qarikunawan pakta yalishka kapan amalla imapash tiachun nishpa ninchi nachu chay chashnakukuna yalipashkanchik mama magi chaykunata manara puchukayman ashtawan chay rimaykunataka ashtawan
rimashun shinapash manara chayman chayashpallata ashakuta kikin riksichichu munanchik imashata warmikunaka pundamanta kay Inti Raymitaka yalin yanka warmi punchapilla paykunaka llukshin o tukuy kay Inti Raymi kallarimantapachchu warmikunaka pakta kay Inti Raymitaka yalinakun. Warmikunaka kallarimantapach, o sea, kay Inti Raymi nishun tarpuymanta mantapacha nachu. Tarpuymanta kay ñukanchik alpa mamitata tarpushpa, halmashpa, kutushpa, cosechashpa, shinapash ña imashanishpaka ñukanchik murukunata tandachishpa, ña segurashpa kallarinchik animalkunatapish viñachishpa, kuchiku kawpi, atalpaku kawpi, kuyuku kawpi viñachishpa, ña chay Inti Raymi punchapi mikunkapak nishpa, ayllukunawan mikunkapak nishpa. Y shinaka kay punchakunapi, por ejemplo, nishun kay tema espiritual, o sea, kunanpi rimaypika ñukanchikpa kawsayninchik, chaykunatapash ñukanchik pundamamakunaka kashna puncha, shina hatun puncha chayanapika shuk ceremoniakuta shinashpa, shuk misakuta ima mandashpa, shuk chay churakuna rupakukuna ima shanishpaka kunan timpupi nishpa nachu o religión católica nishpaka rizashpa ima o mañayta shinanchik, o sea, aliguta kay Inti Raymita yalina kanchik ayllukunawan nishpa, mandayukunata shinashpa ima shanishpaka velación cuentata tutayma chay churakuna ñukanchik al menos capitán kunapa warmikuna nachu chaykunata shinashpa velashpa pakarishpa pakaritaka ña churachishpa ima kachankashka y shinashata churikuna kashpapash mamata o taytata bendición mañashpapash llukshikarishka. Y además de eso, o sea, kay armaytapish kunganajunchik nachu, armaykunamanpish rinakan, entonces cada llaktapillata según costumbrita charipanchik. Por ejemplo, ñukanchik kalira llaktapika kan 22, o sea, 22 ima puncha orma chumpas 22 armarin chawpituta. Entonces chay punchakukunapika hila wasin tushushpa rin y chaypi warmikunaka kasipakta, o sea, kusata katishpa, cuidashpa, machaypi ima karin pusashpa, wasima muyuchishpa, o churikunakawpipish cuidashpa ima purin mikunapi kashpa, ima unkupi kashpa, ima pikashpapish chay punchakunaka tukuypi warmikuna pendiente kan nachu. Entonces shina costumbre ñukanchik taytakunamanta o mamakunamantapish shamurishka y chaytallata katina tukun. Entonces siempre pendiente kashpa mikunakupi kashpa o kumbashpa rina kashpapish. Entonces shinakunata rurashpa shamurishka kay punchakunapi. Shinaka warmikunaka sumakta pacha mutsurishkami kashkanchik kaypika kallarimanta na yanka tushipillaka nachu wakinkunaka nin tushunapalla warmikunaka kanchama llukshin mana shina kashkachu kallarimanta pacha puchukaykamami warmikunaka harikunata pushashpa ima kankashka shinaka mamamaki kunan kay watapika kishpi ririparkanki nachu ñana kusa machkata wasima pushashpa ña kay wata mana Inti Raymi tiyashkamanta shina kashpapash ayllu ukupilla nachu imapash ceremoniakuta ima wakinpika ñukanchik purakulla armago igukunata ima nachu kay watakupaka shinashkayma kapashkankichik porque chayshu ima shina kallaripani ima huparka mashianita chayshu llaktakunamanta nachu chaypika nipashka wakinkunaka armankashka wakinkunaka ceremoniata shinashkanchimi nin pero ayllu ukupilla wasi ukukunapilla no sé imapash shina ceremoniakunata kikinpa ayllu ukupilla rurapashkankichichu o manachu rurapashkankichik kay wataka. Bueno, ñuka ayllu ukupi shinaripashka y shinallata armaykutapash armankapa ayllu puraku rishkanchik más que todo warmi tandanakujimanta wakin warmikuka tandanakushpa rishkanchik ñukanchik pukyukuman armankapa ripashkanchik imasha nin ama yapa tawka kankishi pero wakinkukunallaka rishkanchik armashkanchik mañashkanchik mikushkanchik. Entonces chaykukunata al menos como warmi siempre mañanakushkanchik nachu ñukanchik ayllu ali alichun ama imapish llakikuna tiyachun ñukanchik llaktakunapi ali alichun chay yuyaykunawan siempre ayllu ukupi kashpapash o kanchama llukshishpapash ceremoniakunata ima shinashpa imapish yaliripashka nachu pero ashtawan na ima shanishpaka ña comunapi sino ayllu ukupi mañaykunata shinarishka y shina wakin warmikukuna shinarishka kay por ejemplo kay armaychishi
shinallata kay ñakutin kay San Pedropa chay rupachina chishipash, o sea, ñukanchipa taytakuna nishka siempre rupachina amaya ayakuna yaykuchun sankawan ayakuna shinaka rupachinchi amaya espíritu mana ali samaykuna mana ali samaykuna yaykuchun nishpa kay chusku esquinapi nishpa rupachina kangishi nishpa wasipi chuskunde esquina wasipi rupachishi nishpa nishkataka paktachipashkanchi y paktachipan shuk warmikunapash wakinpika tal vez wakinkuna faltanchi pero chay costumbrikuna todavía prácticas shamunchir. Mama Maggie, shuk ñuka yuyaypilla capaz pandaypash kankami. Kalera ayllu llaktapika pundamanta ashata qharikunaka sinchilla rikurishka kan warmikunaka mana kay bailepi pachaka mana rikurishkachu kashka. Pero kunan pachapika asha yaykuriнаjushka kaynanilla uyahurkani shu warmi tia yuyayta pay kaleramanta kan y payllata nijurka paypaka sinchi kashka qharikunawan paktalla tushuna takina shinapash puntakunaka tal vez mana kusatalla rikuriashpa o yanuna hina kashka kana kashka kan shinapash kunanga mushu nishun yuyaykuna hapirishpa kan y warmikunapash paktalla yalinajunchita kaymashata rikupanki kikinka alichukapan mana karikapan chay al menos ñukanchipa yuyaypi ñuka tal vez ashtawan watakunata charini entonces creo que ñukapa ashtawa shinchi kashka nachu entonces kay ñukanchik como warmi kay Raymikunapi paktakana qharikunawan llushina tushunkapash rina o sea ñuka temporada ñuka juventud chayna tiashkachu porque warmikuna qharishinakuna wasima rina kankishi yanunkapak kana kankishi mayta qharikunawan paktakarinkachun nishpayma rimashka kan nachu wawata cuidankapash rishi nishpayma ari animalkunata cuidana kankishi y shinapash kay tema de cabildoku mayaykushpa por ejemplo nishun shuk warmika kawpika capitankunapash mana kasuqchu karka capitankunapash kankunaka imatata yachankishi kankuna tushushpachu yachankishi kankunaka wasipi yanunkapak rishi manishpa rimashka kan entonces chashnakunata rimawpi ñukanchik nishkanchik na ñukanchik como warmi ashtawan kikinkunatapash yalisinrinchik o sea ñukanchik kawsayta shinchichinamantapash pero ñukanchik mana alikunata shinakukpi anchuchinamantapash como warmi shinchi shayarishpa nishkanchik na o sea kayka kashna kana kan y chashna kana kan entonces chaytami ñukanchik llankashpa shamurishka ashtawan karin kay por ejemplo ñukanchik llaktapi kay makanakuykunamanta por ejemplo ñukanchik como warmi creo que ni pina de acuerdo kanchichu kay makanakuykunamanta ojaykunamanta tushuchunka ñukanchik primero tushupayshi mikunata yanushpa karashun imata shinanakawpipas shinashun pero o sea ama yapa upiashpa ama makanakuykunama llukshichishpa y ñukanchipa imasha nishpa mishu shimipi nishpaka incidencia políticata charishkanchik llaktapi pero shinchi pacha kashka shinchi pacha ñuka ayllukumanta kallarishpa kancha ayllukunapash mana fácil kashka mama Maggie imashpata shinchi kashka kayka porque tanto ñukanchik runa kawsaypika rimanchik kay paridad dualidad ninchik haripash warmipash pakta yanaparinata shinapash kikinllata nijupanki kay Inti Raymikunapika shuk yuyaykuna yaykushkanachu kanka kaypi kana kanki ñukanchik kaypi kan warmi kashpaka wiwakunawan wawakunawan yanuna ukuman ñukanchika machashun takishun y shinami kaytami imasha nishpa mishu shimipi nishpaka runakunapa imaginario tashnalla asha wasichishpa rinajushkanchik chayka alichu kan ima maymantata chay yuyaykunataka hapishkanchik chay yuyaykuna ashtawan karin kay hacindakunamanta shamun chay ashtawan hatun charikunamanta shamun siempre kay dominacionman shamun ñukanchik historiapi ñukanchik ayllu punta ayllukunaka o sea pakta imakuta kashpapash yanaparishpa rimarishpa shamuna nishpa yuyaykunatian no sé hasta shinakuna ima shamushka kan ayllukuna shinapash kanchamanta kashna yuyaykuna mishu shimipi rimashpaka machismo ninchinachu
entonces shina siempre warmikunaka menos, warmikunaka mana necesitawashankishi, warmikunaka upalla ñuka nikta katina kankishi, y chashnakunata imasha nishpaka anchuchinkapaka mana fácil chukashka. Pero shinapas asawutaña anchuchishpami rinahushkanchik. Shinapas ashtakata y alikan pas gobierno kay alcaldía kunamanda voluntad política tiawpika paykunapas bastante llankashka kan kay tema hasta warmikuna kay espacio de decisión kachun warmikuna kay Inti Raymi con poder de decisión yaykuchun shinapas viñachirishka nachu como comisión de cultura o akinkuna kanin como capitana nishpa ima comunakunapika cabildokupi ña viñachirishka kan Capitakuna. Ñukanchik llaktapi bueno escalera llaktapi nishpaka capitana kunapacha chay punlla kotakachima punta tushunkapak llukshinkarka shinaka manara tianchu o tianchu calera llakta okupika. Bueno, capitana nispa shina tushunkapak como capitana llukshishpa warmi punchakunapi llukshinkapaka bueno tiashka tal vez nachu asambleapi shutichishka pero warmi purakunaka pero hari punllapi pachaka manara tiashpaka mana tiashkachu pero como ashtawa rikushpa imakunatapish kankapaka ña kay nani watakunata ña nombrashpa tukuy llaktapi ririshka kan tukuy llaktapi llata chayta nijuni ñukanchipa yuyayta siempre incidencia política nijuni municipiopi churarishka kan o sea comunakunaman llukshishpaka kashna shinana o kashna shinayshi warmikuna ashtaka ministerishka kan kay espaciokunata rikushpa rinakunamanta shagutaña como que armonizangapa y más que todo kay rol de capitankunatapish maymanta rikunakanchik porque chaykunatapish ashtawa shinchichishpa rinakanchik kay fortalecimiento cultural nishkapi nachu imata shu capitankapa kankapaka na mayjampas capitan kayta ushanchu siempre paykunapapish shu regla tiana kan nachu entonces por ejemplo su capitán na makanajudro pa ir a pendenciadro kanakan tiana kan paypa shu alikana aliñanda maskajun o sea alikana nachu su ejemplo takujuna entonces imasha nishpaka chay capitanga michina kan chay raymikunapi tushunajukunata na mayjampas kanakan entonces respeto tiachun chay shukunamantapish shinapish asha shina nijushkapi gentikukunapish ña ashtawan entendishpa ña rikushpa y kunanka ña paykuna rimakta uyanchik nachu capitanga kashna principiokunata charina chashnakana kan na mayjampas capitan kanallachu gentitaka na makanajunkapak pushanachu gentitaka tandachishpa almorzachina kawpi maypi misdauta mandana kawpi maypi ima bendicionda mañana kawpi o sea tushushpapish aliguta rina kawpi o sea paykuna o sea como líderes comunitario como su autoridad comunitaria kay raymikunapika tiana kan entonces chaykunatapas ña ashago kay yuyaykunata tarpushpa shamurishka umapi entonces a lo mejor ñukanchik pacha na chaypi karishka pero ñukanchik a través de o sea kay mana presencia kashpa shinapish y shinallata uyalishka watakunapi unorkakmanta warmikunata shinalla como guardián shinatami nombrashpa karka chayka resultashkachu nachu ali resultashka porque warmikunami shina imashanishpa cada mondonpi shinallata llaktamandakuna chaypi defendishpa ama pay purakuna tandanajuchun ama makanajuchun kan karka chaykunaka alichu kashka nachu ali kashka funcionashkachu manachu harikuna kazushka o kazunchu kashka chay warmikunataka imashata kashka imashna watata ña kutikanchik por ejemplo, o sea, tukuy warmikuna yalishka como guardianas, como capitanas, como comisión de cultura, wakin cosas gotatarpush shamurishka. Y chaykunamanta kunambika shashania comunakunapipas nia sinjiyashpa shamuhun. Y más que todo ninajushkanchipas comunakunapipas kay wawakunawan llankaspa wakin kay yachachi ukukunawan llankas shamurishka. A lo mejor mana difusión tiashka nacho entonces wawakunawan kay tema de respeto tema espiritual ashtawan chaykunataka transmitishpa rina na y más que todo ima significado tacharin kay ñukanchik tushuymantaka na yankata llukshishpa shuk llaktakunawan makanajuna yuyaykunawan na llukshinachima nishpa shamurishka
wakinkukunaka kazun, wakinkunaka mana kazun, pero sinakan proceso. Chaypi shuktanisha. Por ejemplo, ñukami kaynalla, bueno, distanciamiento social hupipshkaru, manda rikushpakarkani, ishnashta yalishka watakunapipish rikushkani, chay ceremonia armachikunapi. La mayor parte rikushkanimi hari kashkatalla, harikunalla armachin, ishna chay cascadakunama, fakchakunama rishpa, maymanpash puyukunama harikunalla armachin. Imashpashi, o sea, warmikunaka nachu chay ima chay coraje nishun chayta armachingapa chay valorta charinchi ñukanchik mana munachinchi o chay mayjan armakuna hindikunachu mana warmikunata permiten o warmikunachu illanchik shina armachingapaka ima shi pasan porque chay nijuni justo kay nagupachu rikurkani Perafan llaqtapi chaypimi aswaguta tarpushkata watamanta llukchishpakana jorka chay llaqtapillata chaypimi shayta haritayta armachishpakarka yarishka watapipish haritayta rikurkani kutin llaqtama rikpipish haritaytakunallata mishnata armachishpakan imashpashi chay desigualdad yashpakan sininchik warmikunawan harikunawan chaypillata pakta kanchik y pakta kashpaka igualllata mari imagupipash ñukayaypika harindi warmindi ishkandi shayarishpa armachishpachar sumak kanman chay calera llaqtapi o Cotakachi en sí en general que imashata chaytaka rikushpakanajunchik. Ari chaypi creo que parti faltanchi ari espacio manara gananchi o ñukanchillata mana munanchi. Ñukanchillata wakinpi kana munanchi. Pingañachinchi yari pingañachinchi y más que todo harikunaka, o sea, imata munan chaguan fukuch y chay ñukanchipaka mana ñukanchika chaguanga kan sino hasta wangari yuragukunawan. Entonces chay caso tukuya sasuar amugya layago nishkalaya armonizas harikuna kana shinji ganga manishpaka chago chay kunawan armachun tabaco kunawan fukuchun munan y kay pika kutiya pacha o sea ya pacha hindi kan y mana su tiempo aliguta shinanantapish kun. Entonces apenas fukun por ejemplo siquiera su 200 ya pues ñukanchik llaqtapica kan mínimo nisu chay tukuy manga, o sea difícil kan como warmikunapapash nachu, o sea no es que na ushanchiman pero shuk yuyaypi nachu. Entonces chaypi ashata ñukanchipas ashata faltanchira llankana. Faltanchira estaban warmikunawan imashama shinayta ushanchik kashnakunapi y bueno llankashamurishka nishkanchik por ejemplo kay ñukanchik pukyukunaman, o sea imagutapish karashpa rina, imasha mañashpa chayana na yangata pukyu nishpalla yangata yaykunalla, o sea chashna kasukunapi, o sea parlarishka nachu. Entonces wakinkukunaka intindika ña chay mayjan ashata ñawpama apajukunaka ña apashpa rin. Y otra cosa pas ñukanchik llaqtapica costumbre kan chawpituta hermanapish. Entonces chaypish mi shuk caso wakin warmikukunaka kutin wawakunawan wasipi piwada sakitawshan, entonces chaykunapish ashata puede ser casos nachu. Y tawka wankashpa y mana aliguta shina nakashpaka mejor mana claro, chica harikunallata hasta imashanishpaka como harikuna shinchi fuerza tacharin y warmikunaka ña ninanta kulirashka nishun chari ña energía energía ninanta kulirashka kaypi ashawta ñukanchik ña equilibrangapa chaypalla chayaylaya mikunanga kanchik yarinachu dueñokunapish hari samaykuna mari chay pukyukunapi fakchakunapi kashpapish tiyan chayka shuk warmi imapish karanaguwan mediano ayma rishpakaypika chaypi ña igualashpalaya sakin yarin yachu ñukaka chay yuyayta charishpakani. Shinami kanga y shinapallashtawan rimangapa munajunchi mamamaki yachanchi que Cotakachipika kashna punjapi warmi punja kana kashkana kuna tushukuna karkani pero kay mashpata kay warmi punja ka paririn punda manda chushinarin o maymanta ta kay warmi punja ka wacharin. Bueno ñuka yarishkamanta ka warmi punja ka kashka pero mana warmikuna ka tushunchu kashka puntakunapika. Harikuna warmi tukushpa tushun kashka. Ñuka uchilakapika harikunatallata rikushkani hasta ninanta warmi churakushka. Chaykutaka ashakuta ñukanchita chay rikuq mashikuna rikushpa katichun chaytaka ashakuta como imishu shimishpaka dejemos con las dudas nachu. Shinaka imash kay ashakuta villachikunaman rinajunchi imashianita chay villachikunapa hipa chay samana pachakunapa hipa kutinlla chaykamanmi ña kutin nirinki imashina mana warmi punllapika mana warmi tusunchu kashkani harikuna nin. Shina kashpaka rikunajun mashikuna kay villachi samana pachamana hipakuna kutinlla shamushun ama maymanpish ripanki
ripanki chichu nachu. Ama ripanki chichu mashikuna ña tiramunchik. Kutinllata kay Warmikunapak Inti Raymi nishpa shutichishkanchik kaymi rimanakushkanchik mashina warmikunaka asha kay harikunapa nishka kanajushka chay kashuk sinchima kanajuy kashkanin kay warmikuna kotakachimanta warmikunapaka shinapash ña kunanka asha paktalla yalinajunchik shinallata villachishpa sakinchik mashikuna kaytaka kay Facebook ukupi kay Apak TV nishka shutiwanmi tarita ushankichik ashtawan karin kay YouTube nishkapipash Apak Otavalo nishkakunawan shinami rimanajuywan katinchik shinapachankan
Imasha nihuparkani, o sea, punta ñuka uchilaka uraska, al menos ñuka llakta manda rikushkani ashtawa harikuna, warmi tukushpa llukshin tushunkapak. Shinapas asha ña warmikunapacha ña tushunkapak llukshin karka. Nisha, por ejemplo, wakin warmikuna kunan ñuka yarip kay michi chico nishka turuku llaktamanta mashi llukshikarka samarrota churajushpa ña kay plazata tomashpa warmi punllapika lluksi. Shinapas ña asha ña ashtawan shuk comuna shuk llaktakunamantapas ña tushunkapak llukshishpa kashka ña warmi punlla kashkapika. Y shinapas ñukanchipas nishkanchi, o sea, na fácil sukashka. Rimaykunaka ashtaka tiyan kashka ñukanchi ayllukumantapas, ñukanchi vecino ayllukunapas, warmikuna mana kashna llukshishpa tushukunachu, chayka mana karikunata kasushpami chashna tushunkapak llukshin nishpa nachu. Shinapas asha ña kay punchakunataka tushushpa shamurishka, pueblo kuman llukshishkanchi wakin warmikukuna maski rimana hupipas tushunkapak llukshishka y kunankarin ña kuychakuna ashtawankarin ña paykunaka como tema de derechos de igualdad takarin ña practicaspa shamunakun y tushuy como es kay takikunatapas ña yachan, entonces ñana yapa siempre shujari kumbajuchunka ministinajun, entonces y tiyan shuk llaktakunapika warmi punta warmikunapas takikuna tashinan rondinta kashpa flautata kashpapas ña takinata yachakunapas tiyan y kunan kuytsakunapas tiyan, entonces ña tushushpa shamunajushka kan y kunankarin ashtawan ña qhariwan chapurishka kan wakin warmikunallatapas na de acuerdo chayta, pero wakin warmikunaka kutin ninchina imashpashi mitsana kan, o sea, wakin warmikuna nishka mitsana qharikunaka warmikunaka mana qharikunawan chapurishka kanachu ima nishpa. O sea, warmikuna kashpata na gustan o estorbankishi nishpa imapas rimashka kan, entonces nishkanchik imashpa, o sea, si gustan tushuchun imata nalita kashinakun tushuchun, entonces wakin warmikuna nishka na estorban warmikuna utsa ali qharikuna ashtawan shinchi tushunata warmikuna estorban nishpapas rimashka kan. Shinapish kunanpi rikushpaka warmikukuna ña tawka pacha qharikunawan pakta tushushpaka. Claro, shinanipika rikunchik warmikunapas sumakta kuñaypa rikunaypata hasta Shinapacha. Yami paykunapas y shinallata chaypi ninchik punta kanachu qharikuna nijurka qharikunami warmi tukushpa bailan wakin pachakunapika kunan ama rikushkanimi ñukaka mashi Anita, no sé, mashi Anita rikushkankichik macharipsh ña último punlla, bueno, kutakachipi nachu ña puchukay punllapi ña junio puchukay punllapimi ashtawankarin ña chaypi qhari warmi tukushpa tushun ña 1 de julio, o sea, kunan punllama yalinkapak chayka no sé kay Otavalo kitipipa shinallata chukan warmi tukunchu o imashata kanchik o kutakachipillachu shina karin imacha. Ñukaka yuyanimi kay kutakachi runakunaka warmikunapas shuk yuyayta charishka kan warmikuna qharikuna shina paktalla yalinata. Shinapas kaypika kay Otavalopika kay pachakunapika shinapas warmikunapas qharikunapas paktalla kashkanchik puntaka ñukapas wawa kashpa rikurian karyani ñuka tiyukunallata warmi tukushpa llukshinkarin. Shinapas kunan pachapika yuyani que kaytaka nali ñawikunawan rikushka puntaka mana imasha nishpaka burlarin kashka qharikuna warmi tukushpa tushukpika kunanka marica, vos eres mujer, na warmitaka nali kachishpa rimankuna tiyashkanachu discriminación laya kashpakan shinallata o nishpaka o ima yuyaywanta qharika warmi tukushpa churajunkarka chika ali yuyaywan o imaña discriminación layawa porque uyashkani cierto mikan shina yankata ña imatapas ña sobrenombre ninchik yankata hawash ima contra rimashpa ña indirecta kunata kachashpa mi ninkashka
chayka imashashi puntakunaka karka shinallatachu burlarin kashkan o ña shuk warmi figura warmi layata rikuchishpa kushijushpa tushun karka imashi mi mama Magdalena. Ñuka creo que ishkay sentido pican Nacho wakinkunaka cierto pas warmi laya tukushpa cierto, o sea, con respeto Nacho, o sea, warmi shungu tukushpa pacha tushun kashka, pero wakinkunaka shuk burlariñay yuyay kunawanlla llukshin kashka, entonces chaypipas rikunakanchik Nacho. Entonces kunanpika ña warmikunapacha chay espaciota hapishpa rinakunchik chayka ña pi burlangapapish ñana kan ñukanchik punlla kan y ñukanchik punllapika tushushun kan. Entonces al menos ñuka temporada warmikuna siempre burlarin warmikunallatapish nali kachishpayma rikun kashka harishinakuna imashpata shina llukshinakun ima kasi wasipi tiyan nachu kusatiyan nishpaymapash nin kashka. Entonces shinapash wasipipash parlarishkanchik Nacho, o sea, nishkani, o sea, ima malo guta shinakuni ñuka punllapi, o sea, warmi punllapi tushungapash rikuni. Entonces chashnakunapi ña entendishpapash ririshka kan y kunanpika ña kuitzakuna imasha nijurkani ña chay espaciota gananakun kunanqari wawakunapash ña takinakunata yachan chayka taytakunaka ña a la fuerza mejor katishpa ña rikushpa yachachishpa purinakun. Entonces trabajanapi shina nishpa ali kanman que trabajanapi nakayka warmipa kana trabajochi ñuka trabajasha nishpa chayllari suma kanman. Shinapas ñukaka ishkandi yanaparishpa ali kan yani ñukaka ni kay warmipash ni kay haripash ishkandi imagutapas rurashpaka ali kawsayta charirita ushana yani no sé. Shinapash kunan kayta ña rimashka hawa yalingapak munanchik imashinami kay watapi kay unguy hapishkamanta mana tushuyta ushakrinchik. Shinapash yachashkanchik kay Kotakachi markapika Kotakachi kitipika tantanajuy tiyashka nachu unorka ukumantapach y chay tantanajuypi harikunapash shimitalla uyarishka warmikunapaka mana imashpata kayka maypita kaparkanki maypita kaparkanki anchushpa rirkani cierto mi kan imashtimi tantanajuytiaparka shuk asamblea kay unorkakpa asamblea kay justo Inti Raymi manda rimangapa porque imashanishpaka kay parqueman mana llukshita ushanakunamanta imashata kidagrinchik tukuylla comuna nishpa cierto mi wakinpika cierto pas ñawpama apakushpapish wakinpika upallayanchik como warmi porque mayoría kay Inti Raymitaqa casi imata nin ñukanchik tushunchik y ñukanchik decidinchik nishpapish harikunaka nin shinachu kan mana shinachu chayta nijuni chayta ñukanchik rikunajunchik pueblo kupi plazata tumangapas rikpipash warmikuna preocupado kanchik imapash ama pasashkanman mama kanakushkanman mama chashkanman una almuzachinama kani yanunama kani apanama kani tukuyta si de repente shuk hari imapash pasan pita preocupari warmikuna apanajunchik hampingapa o ima yakuta karanakashpa o imata shinanakashpa wawakunamantapish ñukanchik como warmi o sea tukuyta rikunajunchik harikunaka no importa o sea rini tushuni machanakashpa machani chugrishka kashpa sirijungalla o sea warmikuna o sea tukuyta rikunajunchik shinapas ciertomi warmikunamanka mana shuk o sea chay conciencia todavía faltanra harikunapi shuk warmikunaka imata wakinkunaka nishkami kan kunan wakin harikunaka nishka kan warmikunapashmi importante warmikunapash decisión da churan y ñukanchik nita nishkan cierto que asambleapi aceptanchik mana warmikuna nimayjan kasi rimarirka y harikuna nirka nana y ñukanchikpa bueno chay ama llukshichun ñukanchikpa yuyaykarka ama pipas llukshichun pero shinapash mana rimashka kan y faltanchira rimana warmikuna nina abri ñukanchikpash na lluksishunchu una kachishunchu ñukanchik una chaskishunchu tapish nina y chaskishpapas ima shaman ima medida de prevención ninchik shinatata rikunakanchik wakinpika ña chaskirishkankapash nachu chaypi ashaguta ñuka nisha nachu ñukapaña experiencia nishpa wasipi alishkata
justo kayna miña kay puchukay punllapish ña topo grande manda tushushka kashka karka chaypi ña wasima yalimurka chaypimi imashamanta ashtaka hintikunataka na ama shamupaychichu nishpa niringayari hipamanga ña kayka wasita mitzarka kay chay nishpa ña rimay kallarin shina kaypipash ñukanchik imata shinarkanchik ña chaypi shuk lava karakuna mana ñukanchik mana a diario imakupish mikunapi mana hapinchik chay lava karakunapi mikunata kararkanchik karashka hipaka paykunallata trastigutaka lavanderiapi churapayshi nirkanchik ña paykuna toshi tukuchishka hipa ñukanchikllata ña tukuylla ali jabonkunawan mayllashpa kanllapillata sakishpa ña kunan tutamantami chayra ukuma churarkani no sé chay medida de prevención layaka alichu kapan o imashamanta ashtawan kashna wakinpi tantanajushka hintikuna wasima shamukpika imashamanta kashna prevención kunata kashinayta ushapanchik mama Magdalena. Bueno, o sea, imasha nihupanchi, cierto, ñukanchipa shinchikashka, o sea, llaktapika yunguikunawan, ñukanchi ninakushkanchi llaktapi mana amatosushichu, kay llakikunamantaka ayllupi pinsarishunchi, wawakunapi pinsarishunchi, kaykuna unguy chimbashpaka mana shukllaka unguy hapiringachu. Shinapas wakin jovenkunaka hasta tushushpa pacha yalinrkanachu, tushushpa pacha yalikpipas tayta cabildopas na amachaskishichu amachaskinkapapas ñambi shukaspita ima rikuchishkaka mana shayta usharirkachu como ña kashna Inti Raymipika costumbre kan ña tawka hindi shamun yaykun imatata ama patioma yaykupay shinitapish na usharin. Entonces chashna casuskunapi tiapashka imasha nipan al menos ima trastiguta karashpapash, o sea, por ejemplo, nishun pundaka pilchigupi o jarrugupi ima kurikarkasaguta ima purichichu kunanga ña vaso desechable kuna tokorka. Entonces vaso desechable ña mejor shitangap. Bueno, pactarishka ukaman, o sea, wakin llaktapika pay purakuna kucharawa purishi nishpanirka. Wakinkuna karin ña wakinkunaka paykunashita kucharawan, wakinkunaka paykunashita vaso kunawan purinakupashka eta rikurkanchi. Y shinallata imasha imaguta karashpapash ashtawanga aliguta mayllanakanchi imasha ninma ashtaka jabonguwan imasha nachu ñukanchitapish recomendación da kujon nachu mascarillaguta churajunakanchi siempre makiguta mayllanakanchi jabonguwan. Entonces shinagutallata nipanchi nachu imaguta karashpa mana yachanchi kunan nachu pi ungu kakta. Entonces chayka kunanga lo que importa es ima vajillagupi o ima platogupi karashpapas hasta jabonguwan yakuwan bastantewan mayllashpa alichishpa ima kachun. Bueno, chayguta ashtawan ñukanchika rikunakupashkanchi chaymanta chayguta recomendación da kupashka imanachu imashanachu bueno distanciamiento nishkanchik kay tushuypika distanciamiento mana pacha usharirkachu ari o sea siempre kashna tantanakuykunapika distanciamiento ima charinchik karullawan ima tiyanajunchik mascarilla nishpa ima chaykunata churajunchik shimi ima singa ima taparinani. Pero chay tushuk mashikunaka mana mascarilla purinajupanchu wakinpi karin traguta karan chay botella mandallata ufian chay copawanllata salud nishpaka ufianajo chay casuspika imatashita ushapanchik. Chuta chayka ña cada uno conciencia, cada uno creo que ña kaytaka en serio manara unguykuna hapipisha shina facilta shinanajunchik unguy hapishpaka ña llakiman chayanchik. Ñukanchipapi llata manananganachu. Shinarka y más que todo jovenkuna nachu na ashaguta ufiashka karin ya no me importa nada y más que todo wakinkunaka nin nachu tushushpa mejor wañushanin. Ari shinanita uyashkani. Chashnakunata pues nin cierto joven kashpaka chaykunata ima pinsaringa pero ña ayllu tukushpa wawakunata ima charishpaka ña wawakunapi pinsarina tukun. Justo chayta tapururkani mama Magui. Ashtakakuna kay pachakunapika nishka ñukanchik cultura wañushpaka green ñukanchik tushuna kanchik ñukanchik identidad ninkuna tiyan shinapash cultura nishpa nita ushanchik cuando ñuka rini tushungapas sin ninguna responsabilidad y wasiman tigrani warmiwan puñuni wawata ullani chayka ima responsabilidad ima cultura mandata rimanajunchik. Ari chaykunatami llakishpa uyashkanchik wakin mashigukunaka shina nishka hasta kay cultura hasta milenaria nishpapas rimanchik cierto mana solo Inti Raymillaka cultura kaka masigu o sea ñukanchik hambipi kashpa mikuypi kashpa churajuypi kashpa
tushuy pikashpa pues mana solamente kay Inti Raymi pilla kay junio killapilla kakanga kay chusku Raymi kay watapi tiyan y chayta mashinchichina kanchi mashik. Entonces shuk kuskunapi ñukanchik rimay pillata ashtawa shinchichishpa rina kanchik. Entonces cultura nishpaka mana solo chay tushuna chishi puncha o chaykutallaka rikuna kanchik sino ashtaka shuk cosaskunata rikushpa katina kapanchik yuyapani y chay recomendacionta charishinayman simunanchik tiyan kay bueno ñukanchik llaktapi nishkanchik tarpuy Raymi septiembreta. Entonces koya Raymi nin shukuna pero ñukanchik tarpuy Raymita kanchik kapak Raymi diciembreta imatata shinanchik. Entonces jovenkunatapash chaykunata analizashpa o sea chaykunatapash shinchichishunchik ya culturata shinchichinkapak munashpaka kay pawka Raymi lo mismo marzopi. Entonces o sea ñukanchikpaka mana solamente kay cosecha Raymilla kan tukuy proceso agrícola ñukanchikpak Raymi kan tukuy proceso agrícola. Mama Maggie, imashpata pero shinapash imaymandata kay yuyaytaka hapishkanchika Inti Raymitaka tushunapacha kanchi más que imasha nijurkanki kikin ñuka tushushpami wañusha chaytaka maymanda imashpata Inti Raymika ashtawan suma yachishkanchik kayshu Raymikunataka washaman sakishpa. Bueno siempre bueno imasha chari nipa imambash kay Inti Raymipika kay ñukanchik granukuta cosechanchik mishu shimipi nishpaka nachu hacindakunapi nishpaka uyanza ninkarka. Entonces shina cuentapi tushuy kallarishka kutin kayshu Raymikunapi nayapa tushuykuna tiyawpi chari kutin harikuna ima wambrakunaka kaytaka ninanta ashtawan gustan nishu o sea kay Inti Raymipi kanachu ninchik Carlos llaktamandakunapish marishamun tushun apaganachu alpaguta rikchachinchik alpaguta kay ñukanchik tushipillata nin pero shuk Raymikunapipish shinanalla kanchik yuyani pero shinapash maymandapacha kay yuyay Inti Raymi kashkata shinchichina yuyay kashamun tushuy manda chari kanchik chaykarimbash tukuy comunapachama shayarin imasha kay no sé imasha chari Otavalo makan pero kaykuta kachipika tukuy pacha o sea tukuy pacha por ejemplo kay viajepi nishkanchik bueno kashna llakikunawanka cada wasigupi ñukanchikpa costumbre mikunakutaka mikushunchik ayllukupi. Sumak pachami kan chay yuyaykukunata kaypi ñukanchik rikunakun mashikunaman karashkamanta shinaka ninantami ñukamanta yachakjurishpa sakiripashkani rikuq mashikunapish ashtakata yachakushpacha alikapashkanman kashna rimaykunaka ashtakata pacha sakirigrami nachu shinallata kutin shuk rikuchipi shinallata ña chaykunapimi ashtawan kutin shuk mashikukunawan ashtawan rikushpa rimarishpa ima kashpa kanajuripanka nachu mashanita. Yupaychanchik mama Magdalena ñukanchimanta kaypi karin rimanajunchimanchan hasta tutakamanbash shinapash ashagutalla charinchik pachakukunata chaymanta ña kayman chayamushkanchik shinapash yupaychanchik kaypi kimichkamanta shinapash yachachishkamanta ayllu wasipi ayllu llaktakunapi rikuq tayta mamakunaman wambrakunaman kuytsakunaman imashami kaypi rimanajunchik kay ñukanchik cultura ñukanchik identidad nishkaka mana Inti Raymillachu kan ari mutsurishkapacha kan kaykunata tushuna takina ayllu yarinapash shinapash tukuy ñukanchik kawsaymi ñukanchik identidad ñukanchik cultura kana kashka chaykunata yuyarishpa ashaguta responsabilidadta hapishunchik wasikunapi ayllu pura tushuna kashpaka ayllu pura tushuchik shinapash llukshishpa shukunawan vecinukunawan wakinpi karin ayllu pura nishpaka chay kayshu comunapi kawsa ayllukunatapash kayan tushunkapash chaypash mana kanchu chay llaktapi kawsa ayllukunawanllutami kana shinapacha kan chaykunatami ñukanchimantaka kay yuyaykunata ashaguta chayachinkapa munanajushkanchik mashikuna shinaka kayshu pachakunapi ñukanchika tuparipashunchik kay Warmikunapak Inti Raymi nishkawan yupaychanchik mashi Magi yupaychani tukuysha mashikunata kaypi chaskishkamanta convidashkamanta y ojalá kaytaka ashtawan rimarishpa katishun y ojalá wambra ukuyta ndigukunawan rimashpa
ashtawan ñukanchikpa kawsayta shinchichishpa rina yuyaykunawan y ashtawanqari ñukanchikpa responsabilidadta hapipashunchik ama imapash unquykuna ñukanchik llaqtakunaman yaykunchik. Shinami kan shinaka yupaychanchik ñukanchikta rikunakushkakunatapash Apak TVpi shinallata Facebook kamukpi kapanchik Apak TV shinalla YouTubepi pash kapanchik Otavalo Apak Otavalo shinami kan shinakashpaka yupaychanchik nishpa kutishuk pachakunapi tuparishpa kapashun shinaka aliguta maypi kashpapash sumakta kamarishpa kapankichik mashikuna. Kaya kaman mashikuna.